Machigrenya janeno malolo TV chenro mar Osemoke kendo liel and Gigi Jabritish MC Jakakamega Spandita we safu goto ngiso. Happy birthday, Merry Christmas. Usechako rwako lep Christmas to lao ingi. Lao Christmas. Chalo nyaka. To lao ni na kelo ne Dan. Na kelo Dan kineno lao jo ngao agine. You mean Mohesh, there's something which is happening that is not right. Yes. Look at your profile picture. Mikete sim versus what you are putting on. Kosejo goserani anyola mor kirani. Quality bona. Hey, yogo se kwanyo tie ni. Ini ndo na rwa koti. Mbwenyi, ingeni ukangiyo kodi kama ichalo gina koma. Osemoke kendo liel and Gigi Jabritish. MC Jakakamega Spandita we safu goto ngiso. Your Turu will never cease to amaze me. Yes. They make headline every day, every time. Hey. Hao ndio Waluya. Those are us. We are we, you are you. Nyoja ana no news. Ka nyadeni mowacho. Sisi hapa kama Uluya ni ine minge kaka giwo. Tunatwanga ugali hiyo corona ikikuja. Ugali na mboga tunachapa corona ikikuja inapika mizi. Sari morobo chako bukore. Ni nango Joseph. You know, Luyas are unique people. Hivi ndio gichalo mana jo luo makumana ni one gi mogo kendwa gi mogo. Yes. Nyocha one gi nyasachwa. Hivi ndio. Wanyonyi. Jehovah Wanyonyi, rest in peace. Lakini no koto. Emtu kana gi mama mo. Nyasaye go piny. Oloro piny gi rombo. One gi Nyasaye go Jehovah Wanyonyi. Sani one gi John the Baptist. En gi 100 wives. Oinga kukudeja. Nikoro ene John the Baptist. Koro angoma mami yo bet ni ene John the Baptist. Don't qualifies him. No, he has many concubines. The Bible don't mention how many concubines. But not John the Baptist. No. How many concubines then Solomon? Makoro the sing Suleiman. Makoro confusion. Makoro confused. No, kotiso Yesu. Otiso kuon. Mano enangeno nyoma those 100 wives purposefully for ugali. Yes. Odio chemka. Ke John the Baptist onge mon mang'eny. Go embo setiso Yesu koso. Otiso mogo. Kwa nasifiwe ugali tunamwagia maji itakuwa uchi. Hivi Luyas unique people. Wane jomo kuongo nini fly chopa. Oliere chopa recipes oliere chopa. Hivi chopa. And we are still strong. Hivi ndio. Unbebe jomo kuongo madho sanitizer. Sanitizer ni tamu nasafishanga matumbo. Kanto nyocha last week kano teri jopuonye gine jopuonye moko no tere quarantine. Wakaepa. Kakamega. What is wrong with you? No, let us be. The only unique county. One word we iluongo nango. Museveni. His Excellency. Oya opinyo udogi. Odogi Uganda. No kocha. You want your Congo. Okine kachal gi coffee. Look at me. Don't I look like Fali? Fali Pupa DiCaprio. Oh, kaneno gine. Bling. Skin tone. So nendeleni pole kwa vitu. Msifanye vitu kijinga ni. Niko kipole. Alafu naanguka taro na don't do things kijinga. Ni olre uru. No. Mano ne Bishop odagi. Bishop wuoyo. Bishop is at it again. Ingeni bepodwan mana Luya nikon. Kuzal ena kama. Mano donge obi. Iparo ni wan gi TV. Data ndio neno news. Kia chimo. Hiyo ukali imekuwa red. Tukutane studio B. Koro Bishop wacho. Atafanywa na kiakili. Kwa maana mtu anaweza kusaa kijingali. Nani gavana atafundisha watoto wake hiyo? Hiyo ni kuongeza nani hapana saidia sisi, nani hapana saidia sisi, Raila hapana saidia sisi, nani hapana saidia sisi, gavana hapana saidia sisi. Kwa maana anasaa kijingali. Wasisae kijingali hawawezi kukataa watu kusaa, lakini kujingali ni mbaya. Unaenda kusumbua maana Raila hapana saidia sisi, Oparanya hapana saidia sisi. Governor. Msisai kijingali. Manu Bishop Golokuot. King Suleiman, Suleiman. Sadi go usisai kijingali. Sana tu kwa kipole. Usisai kijingali. Ma Bishop. Manu Bishop. His Highness. Father. Jamigori. Jamigori. Karigile mo ginani be. Dylan Ruki bana. Dylan. Hamasa ukanya.
Sasa orita. Onyote ni amoso ukani. Wasemoke. Kenoli Aljiji ya British. MC Kakamega Spandito safu goto miso. Yes. Jo aero nyocho se midtown. Ay. Dado ni wenyisi jokano ni aero sani koro kense in town. Ichake gikanye. Yo to His Excellency Professor Peter Anyang Nyong'o Obwanga Wonyalunga. You know Obwanga Wonyalunga ne jam. Mask kaya muloko. Awadi ni moro N95. M95. Gigi Prof Dio. Maseno Sani Town. Aero Aero kaje memaki break. Aero Town. Prof, thank you for making Aero Town. Yes. Jomo mi town. Mbomgiri. Kiti town ina ni amabi ku town. Kotodo ngumusmu. No. Nyaka gilok pachgi. Iwinjo monda aero nyi aero. Wachiri wachboro niyo. Hari wani gi town. Iwinjo. Nikiriembe Kisumu to dok town. Wani kikenda wani gi town. Nyongo nyato miyo town. Iwinjo. Jo aero no se miu town. Ngeuru sani aero en town. Kendo en town along Mombasa nini. Kisumu Nairobi Road. Highway. Koro en link maduong' ahinya to Kisumu. Yes. Koro behave uru nitie timo ko matimo dho ndara ka. Can you just behave like Jomanigi Town? Yes. Chakuru wacho Kisumu. Excuse me. Kisumu, I need maize. You need rice. Buy. Iwinjo. Kendo chopuru wachni na miguna odhi mos sani social media. Nikech sana en wuod ahero en town. Onyalo bedo town manager. Wasemoke. Kendo ni Aljiji ya British. MC Kakamega Spandito safu goto miso. Yes. Hey. We want to talk to our people seriously. You know, when you see me speak in English, you know, I'm now serious. No, Imer. Studio ka. Hey, kile no kaya luo wacho Kizungu mingi. Excuse me, I am a waiter. We come here. I send you. Who is written here? Manonga to sechamu something. Ukawuondi. So tell us your position. If you gonna keep bado wacho. No, pesa position. Pesa position. Asalia mbote na corona virus. Nasema corona virus. En gimaraj. Kendo sani the second wave is very dangerous. Aparo ni mokwongo jama chane strain mokwongo. Machane just a homa. Sani orach oneko. Kineno in a span of 1 week jomo set. Rest in peace. Medical practitioners. Yes. Mana acho Kizungu kwa Kiswahili. Kiswahili. Yes, medical practitioners. Kiwoto ginyongo. Kora hawaji Kiswahili. Wale wakuu wauguzi wa hospitali. We are saying sorry. Yes, the families. Gijoma osewitongima gikalore gi COVID-19. Yes. Kawa chako kata gija fuambo maduong. Communication director Homa Bay County, my colleague, you know, we're in the same salary scale, you know. Rest in peace. Anaitwa Juma Aloj. Yes. Maurice Juma Aloj. Yeni kano report county school secondary ma Homa Bay owang nyaka kumine na chungene. Gaso koja governor ma Homa Bay ochako ayanga Agri City. Koro en ngama ibro pari gi weche mathoth ne jakwambo reporter, senior reporter to thoka en director mar communication Homa Bay. Rest in peace Maurice Juma Aloj. Kabisa. Would soon be Gijo Homa Bay gi familia te. Milongo ni media fraternity. Yes. Ino mano miyo olor nini ma Homa Bay. County olor offices ani ukti. Kuba mana Kuba. Odonje jwala. Rabolo ido tek. Ilogoni ma body sanitization. But Homa Bay government. It's never that serious. Yeah, it's this serious, especially now that Homa Bay County is alone. Mona nyake jwala. Akuma wagi kadilo kutoka. Yes, so kawacha kwa dhika Kakamega Matungu MP. Yes. Omwami Justus Murunga. Justus Murunga. Kurula Matungu kumurunga. Waongega Murunga. Murunga. Iwinjo nyakiket nga. Okay, ni Justus. It is Justus. Yani just. CHA. Just for just. Mwes pole sana kwa familia. That is my MP rural.
Mado one wa matungu winjo. I'm from the generation of so mano ichako mondo yud ga kisolo. No, unu dongun gilie lo mabe. Watu wan gilie. Wabe wan gilie. It did for that. I mean near beach in Mwesho tho. It is like teche tho when wengi Nairobi. Yes. Yeah, it is so sad. Rest in peace. Jimangen near ICU. So what we can joke. Let us be serious with this thing. Yes, sanitize. This thing is real. I can get it, you can get it. Yeah. We've made tremendous. Yes. Sanitize. Loglueti. Yes. Ape ilungo ni barakoa abuogrome. Ruake. Okiruake geka. Nyaki umuka. Onge ruako giro maloma go. It is very serious. Yes. To jodongo kingeni ya town edwa the dala. Were uru gi jodongo because they are vulnerable. Iwinjo ka gin gi tuoche moko mathiso hypertension, fever, diabetes, nyalo kalo kodgi. Yes. So let us be serious in kaka japiny kautingni kamari. Jomoko wacho ni propaganda moro ni jogo koro dino gini giduoko kafi mondo gidin ne Ruto. Ok en wach Ruto. It is for your own individual responsibility. Kineno kata ni yero kiwacho ni Ruto. Jal manotho ni dongo 2 weeks ago jalo picha ne gin gi jalo. Kata bishop moro be iwacho ni corona no nego. Yes. Ne jalup ker noluongo jalup ker e party moro. Omiyo nyakutang. It's serious. Avoid crowded places if you can. Mano koro gato dum kisungu wachane gi dholuo mondo giwinji. Wo kuonde ma nitiere mathoth kinyalo. Kuonde mongore. Wasemoke kendo liel Jiji ja British. MC Kakamega Spandita we safu goto ngiso. Yes. Sani koro wachomo Christmas. Iwinjo? Christmas body. Don't Christmas is around the corner. The team Christmas kanyi to loru kunde mtime Christmas. Iwinjo, the type of shoes, yani kit watch miru wako, it tells a lot about you. Koro megayo. No, ne watch cameraman, chalo zebra. No, welu ni cameraman jangadi chenro. No, jangadi chenro. Ma producer. Jalos chenro. Jalo pogo jobanini je presebra kalo. Saniko ineno ka gozo chakorwakore ketie mood. Ka tuangine ni onge Christmas. Christmas chako saa 8. Jondini chako gocho saa 8 nyaka saa 1. Ba ka korwakore nyisi ni en gi pache moro. Wawene piny en mana piny. Christmas biro wan we are ready kako biro no kaka wabro kawe. Kabisa. Wadwa wuotho. Ai to kanyo don kindu stage ka kindu manya kiwuotho kidogo kindu matu kindu geni ber kindu irongo ni bath paya ka kindu paya painting wasemoke kendo liel Jiji ja British MC Kakamega Spandita safu goto ngiso kawuono an gi special gift madwa mi kako osiepna ini miya gift mano pinyo janeno ma osiepna magita gi del tadwa mi tai mondo dhi derigo. Mano mar derruok. Ngeni sani nitie depression, stress, frustration. I'm not depressed. I'm not frustrated. Ineno kaka denda ber. Dendo yienyo. Dendo yienyo leva inga madwa weni. By then nitie koti mano ne gimiya wiya poko wi. Mondo. Ami time mondo dhi derigo. Adera go kosarwaki. Dami rwak ne kaka chalo. Kawacho ni gato mluya ne colors rangi. Maroon, orange, grey, iwinjo. Kelo na magi with the reason. With the okay. Iwe watch derruok. Ai, an ok dadera ni dhako wea, sijui ni girlfriend, sijui nini. Mimi nitajehoa. The girlfriend usewe yadie. Girlfriend maka ni wuothe mbele ni. Ober dhi giduogo. Yani kano wuothe mbele ni. BBI te. Mapoko timna amendment. Section. Section tema BBI. Section 210, section 43. Otigo BBI yote. Nikasi wani ukinya deri. Anok dadera bwana. Giki Kenya masani. First of all, wani chuo wasani wang'eng isawa. Hi, what a bash. Okay, what a bandu. What a bash. Ani gani nyingi no kiloko ka from Wednesday ka. Ani kanya no Jiji ka Wednesday ko zizi sasa kigo ni simu. Sasa zizi tunafanyaje? Mano koro oyudo. Mani ngeno dwagiro kodwa ka nyar Kisumu kodwa pesa booking ma weekend. Weekend. Koro paro ni Wednesday. Oyudo mbuta moro midwa chwero. Hi Zizix.
What a burst. Jako Grex. Nimesema hai hata utaniona unani blue tick tu. Akijaka. Jaka saitana, yuko jaka kamera. Yes. Hey. Kuru jidere. We are going specifically to Seme. Yes. Seme ni giweche. Seme un a great sub county. Governor mar great county ma Kisumu. His Excellency Seme. Europe. En would Seme. Nyarwa momiyo ng'e piny ngima Lupira Nyong'o. The Black Panther. Ai! Oyuma. Yes. Black Panther. Seme. Oliek the menace. To Seme will never cease to walk in you. Namano chamotoyo. Seme. Sari ni what Seme koloro ndiek maraj. Ringi. Ini chami. Hey. Koro last week. Yes. Seme Kolunje. To be specific. Okawa number. Kolunje ngeni oboda game. Seme Kolunje. Dichuo ni chiege nyowe odhiga maka madam nyawe to kura neno madam. Chiege koso jaode. Ngeni nyaka tigi kidholuo marito wan. Chiege. Jaode. Ngimundike muma. Bebe Israel se puonji dholuo. Tela ne muma wache ni chiege chiegi biro we janyuol gi obiro biro padre kumi dako ni dako no we dako no sound marach but koro kaki wacho no minode kana jaode no we no dir jama moro kono ka minode wuto gi jama kombe banga isa be bibia Jama kombewa vinyo fulu wiu leo tukule nini fulu na nini mimi najisikia kukula wiu ile nyama ile wiu ngoro jamo neno pati mfugo chumo nge Chiwe kora timo na kamana ngino wani togo ngani besa mo bangsa bongsa ma korwe mutingo kidi otingo kidi kor obampo no pose Mamar bongsa. Jama ni kazi ne? Jama ni nyaye nya. Odokon. Dong madam ni kazi to samoro wele pe moko. Orwako lao madakiano orwako rinda. Orwako rinda mar madam. Orwako rinda mar madam. Ma kubera ahinya. Otemo. Odio ka omethe. Ma kadera go basi wuok. Okadhi e polo. Ka omethe. Chako orwako. Kaso ka ochako ka lao madam more. Ne kamba nani koso kamba moja. Kolunje konya wacha mayudo kama. Ni koro ne aro ko methe madam. Kaso liero koro parni oyude sungore ko methe madam. Odere. Ben gima bera die. Ok dadera nikech dhako nyiri ng'eng iwinjo kama wey go for another one. Momiyo kata gari neno ka gari ringo to en gi spare wheeling. Kama chumuoti chomo. Mara iyo. Wederi weketi oyuma ibro to joma dere iwinjo idhi kamari. Yes. Ni omaro usechaga minga. Atero pesa na dera nu. Mano yuma. Moro no timre gwengwa ko gweno to be specific. Bas. Mago ikoth derwa. Kote wogi mana wogi sawa na wewe no de karo de kinwo mafuta kopi. Olore ni sa tonu. Kaka no temore ka kodhi. Omiyo imbe dide. Wasemo ke anti ja British. MC jaga Kakamega Spandito sa. Omiya kamba kokunena to ene munega. Pin and mana pin. Artist just art. Nyocha nusingo numapewe. Lupker no singo. In the next 2 months, we will build Kiangwa Stadium. In the next 6 months, Stadium. Director of Manua video. In the next 3 months, Kiangwa Stadium in Koru. Koru benulu di. Koru kanyocha neno kaka Gocho Kasarani, Harambee Stars. Gocho Kasarani gi Comoros. Kasarani chalo yo madhi korgi so madhi kwasi. To gima anang'eyo as an individual en ni coach manoyiero okunya keto patanisho versus Comoros. But gineno to nego ng'e FKF no nego ng'e. Dingi at least no kinli idhi na maka joma akocha. Nangiso uchon niya ae uru
nitie kabila di mago ka bol Kenya ka ma wacho ma jaluo Miloya ikiko kisia chiel okuyo to nan kahata mano urong min gija siaya iwinjo Kipkirui macha dong ni nyaboda awasi awasi boda ka min dong nyawasi iwinjo omiyo nyaku review the list. By the way, Michael Lunga Arambe start esani en sto dang udro bwana dala ubwa pape maraj okpa domano dhie pa ineno jiadi ne ineno koti neno baba gija logo ke hapana mbwenye mane budo rwako ni mbwenye ni nok bera ni mbwenye swara mbwenye ni cha mbwenye ni chalo maro buru bwana ajokane patanisha ingeni patanisho teni jidhibro Ruto ipatanisha ke baba asema okay kendolia anjiji ya British MC Jakakamega Spandita safu gotomiso Kenya obedo ranked number chiel e weche mag tourism gidholo nango limbe mag weche mag limbe mag koro kabiro limi ana tourist biro visitor hivi kabiro limi odi ana visitor okay limbe lo tourism lo nangidhulu limbe mag le gibungu limbe okende le gibungu kende simbi okende kabiro donge nam le nam gibungu we want one word but dhuluma jiteo en tourism yes wabiro Homa Bay gigiso ile nao nini uyano utadonga yuda para college utali yes kawa chango Migori gwengo bado serikali nitire gikminya ndema ng'eny nyamgondo wuod bad Gor Mahia kogal macha Homa Bay okay wan gi niang rongo Obanda should be declared a tourism attraction site. Wazunga kobiro to the Migori. If you want to see Obanda, aso kitingo pegni. Ya brutongi. Iwinjo. Migori bebe ritire kete bu daraja Migori ndi mama moro janeko. Ogero simba kanyo. In fact, simba no kadi muka uono. Kinjige. Kesa kani kesi gani mama. Age. Kosinge hii namba. Migori. Yes, inene. Mano Migori. One gi njak Migori. Iwinjo dong wacho promoting tourist attraction site. Iwinjo pokwa chopo kondele pod wan Migori. Iwinjo mago gik manitie. Migori sani dongore. Iwinjo wan gi river kuja. River kuja. Jinimu kanyo pele. Iwinjo wasetieko. Homa Bay beni. Homa Bay. Gor Mahia. Homa Bay. The home of roan antelope. Ilungo ni Roan. Roan ama Roan. Roan. It is a unique. Inapatikana Homa Bay peke yake hii Kenya. Ilungo nangocha kizungu cha nango. It is a unique specialization. Species pass. Just species. Of antelope. Meyo reso bala. Yo made suba mono dio ne Roan antelope. Onge. Jakom party. Donja radio manasono lezao jinge species. One mati rate adito kwa mundu wa species. Okay. Olego geri yorego. Iwinjo Ruma National Park. Lake Kanyaboli. Lake Kanyaboli ni Siaya. Nini ilo mama Simbi Nyaima kanyo. Awinjo ni pigno. Kindu be paya. Pay ni ngeng. Kido nyadonja kindu stage kanyo. Ichakoro mo paya. Agidio paya. To Homa Bay bende gimonyalo miyo koro chako bet unique. Jowa mande waka kikwi wawili. Night runners. Iwinjo. Alafu be governor. Governor himself is a tourist attraction site. Okawodi. This is a tourist attraction site. Kendo nyalo uso Homa Bay nyaka America. Wazungu konene. This is Homa Bay. Attraction. In fact, bang retire. Onego beni ilo so never tomorrow. Museum wazungu biro ne. Aya, Kisumo. Ay. Kisumo. Yes. Kisumo koro headquarter. Kitmikai. Kisumo Museum. Iwinjo vitu mingi. Moroni kadong nitie ka jama cha. Longo nango.
Murodi. Luanda Magere. Luanda Magere, Ondeto woda was. Bengena Ondeto neja was. Ondeto to woda was. Kaso bene Kondele. Kondele ibro neni only place in the world. Mangato nyalo idho presidential escort. Unge ngamule. Mano Kondele. Kondele bende, yani Kondele is unique. Wadwa niya? Minister mar tourism Bachi Alai. Iwinjo? Yes. Kondele kachati lori should be designated red district. Iwinjo? Gilok nyinge obede international tourism attraction site. Musuku kopilo ni I'm going to Kondele adwaro nyako madwaro miya nono. Siaya. Siaya be nigi tourist attraction center mang'eny Lake Kanyaboli. Nitiere ilong Dominion kachi long na. Dominion Farm. Kamo Kajaramogi. Namdhoya. Bugunja. John Dumia is a tourist attraction site. Otiena Loka. Makamu wa makamu. Mago tourist attraction sites Masiaya. Iwinjo. Roundabout. Congratulations Kenya. Sector of tourism, you are doing good. Yes. Najib Balala. Najib Balala. Unafanya vizuri, naendelea na kazi poa mwami. Tano tena. Yes. Wasimoke anjiji ja British. MC Kakamega Spandito Safugotongis. Tunasema na tunashukuru kwa wale watazamaji wa Mombasa yote. Na wasikilizaji ya Nairobi yote. Na joneno tena hilo. Na wale wanatutazama kutoka Godukwer amoyo Jerusalem iko mahali panaitwa Tingwang Alego Migori bado tourist attraction site. Police yule ni nega imelala ndani si kwa mujari mujari imelala mujari siku ine boda business yote around the world. Taskis Tumaini iwinjo family planning iwinjo Jokibira. Yes. Na kila mtu tumesema thank you so much for watching kendo Chamuromo Kode town we uru longo jamani ni wadu mara simokere. I'm not related to this guy. No, but this guy is from Luyaland and anakula kama ginene hawezi kuwa ndugu yangu. And I'm the new member. Hata macho yake. I'm the new member of the Beard Foundation Kisumuka. Mabe chama, madibere chama. Who registered you? Who registered? No, in chairman. In chairman. Akiamgo bwangu. Wasimoke. Kenoni Anjiji ja British. MC Kakamega Spandito.